Pitanje koje postavlja MMA 93 KG, hvala ti puno na pitanju, veliki pozdrav. Mišljenje o Jan Garryu kao borcu, s obzirom da je izgledalo da je dosta neutralizira Šavkata. Pa, moram reći da je to bila jedna meni jako zanimljiva borba, jedan jako zanimljiv okršaj, onako dosta i šahovska partija u nekim aspektima. Di Jan Garry, pa ne mogu reći da je mene sad to nešto pretjerano iznenadilo. Treba reći da Jan Garry i Šavkat su nekad trenirali zajedno, sparirali su zajedno tako da se dosta dobro poznaju i to u dosta slučajeva mijenja stvari. Kad se borci bore protiv nekoga s kim već imaju dosta iskustva, dosta sparinga i sve, tako da znaju sve te vrline i mane tog borca, sve njegove snage i slabosti i onda to mijenja cijelu priču. Ovdje u ovom meču protiv Šavkata Jan Garry je stvarno odradio je odlično defenzivno posao, stvarno kako se on branio od tih rušenja, klinča, svega toga skupa, defenzivno jako dobro. Ono što recimo kod Jan Garrya di postoji jedan prostor za poboljšanje, to je sigurno taj njegov ofenzivni dio, di bi on mogao sigurno imati i veći volumen i di bi on mogao biti malo aktivniji ofenzivno i da tu zna lijepo postavljati zamke, da zna pripremati kombinacije i da zna nanositi pritisak protivniku, di će on malo okrenuti borbu u svoju korist, di će on nametniti ritam, di će on nametniti svoj tempo borbe i takve stvari. Jer on u ovoj borbi jesu oni nekako jedan drugog tu, ajde da kažem, neutralizirali i mislim da je tu veliki faktor baš odigralo to što su trenirali zajedno. Jan Garry sigurno jedan odličan borac, bez obzira volili mi njega ili ne, znam da je oko njega velika ta pompa i da ga ljudi uglavnom ne simpatiziraju, ali ko borac treba reći da on definitivno napreduje, da trenira u dobrom timu, Šuto Boxing sa Charlesom Oliverom i ekipom, tako da ako ostane dole, jer on je do sad dosta mijenja te timove, kampove, ima je baš veliki jedan problem sa tim, tako da ako sad ostane u tom timu i bude se razvijao ovako kako se treba razvijati i ako taj ofenzivni aspekt nadoda Jan Garry, sigurno jedno zanimljivo ime i neće nikome biti s njim lagan meč, definitivno, tako da ko borac ja vjerujem da bi on mogao napraviti dobre rezultate, ali evo kažem, ima tu još prostora za poboljšanje, pogotovo u tom ofenzivnom aspektu. I to je ono što smo pričali, treba kad borac to dobro izmiješa te stvari, defenzivno i ofenzivno, u svim aspektima, i na nogama, i u parteru, i u samom klinču i svemu, onda on postaje kompletan borac, onda on postaje potpuna prijetnja i jedan, da kažem, elitni borac. To je ono što napravi razliku između, ajde da kažem, jer u UFC-u svi borci su jako dobri, odlični, da kažem, ali onda postoji taj iskorak elitnih boraca. Tako, i tu se radi ta razlika. Eto ga, to je to što se tiče Jana Garrya. I sada jedno pitanje koje se ponavljalo u par slučajeva, tako da ću sad ovom prilikom odgovoriti svima vama koji ste postavili to pitanje. Da li publika na Balkanu prelako otpisuje Janičića u meču protiv Bojkovića? Dosta vas je pitalo za ovo Bojković-Janičić, znam da je to uvijek nekako i dalje aktuelna tema, bez obzira šta pomalo, po mom mišljenju, ona gubi relevantnost, mada je neko i dalje i još jedan put spomenuo to pitanje gdje je neko rekao da postoji opcija da Kroat ako tu titulu kao odbaci, da ostavi titulu te lake kategorije, da se Janičić i Bojković bore za tu titulu. Pa gledajte, mislim, ono što se stvorila cijela ta medijska pumpa nakon što je Janičić objavio ta videa sa njihovog sparinga koji se dogodio preko nekoliko godina i onda cijela ta tenzija i cijela regija je pričala o tome, svi su tražili taj meč između Bojkovića i Janičića. Pa ja sam već rekao, što se tiče same Bojkovićeve karijere, ja smatram da Icko i tim odlično grade Bojkoviću karijeru baš onako kako treba. S druge strane, Janičić, vidimo da kod njega mi je najveći taj problem što on nema fiksni tim s kojim radi. On sad ima ko neki tim na Tajlandu, ali to mi nekako zvuči nerealno. Znači, nema tim koji je iza njega, s kojim on radi, s kojim je on odan, u koji tim vjeruje. To je opet ono važno što kad smo pričali o mentalnom aspektu, jako je važno da je borac okružen ljudima u koje on ima povjerenja. I da isti taj tim vjeruje u borca.
Jer povjerenje vam je uvijek onako temelj jednog odnosa. To vam je kao kad gradite kuću i onda postavljate temelj. Za svaki odnos, bilo da se radi o prijateljskom, ljubavnom, poslovnom odnosu, bilo kakvom odnosu, uvijek je temeljna kvaliteta odnosa je povjerenje. I danas tog ljudi uglavnom preskaču. Budu, 10 godina u braku pa pregledavaju jedan drugome mobitele, poruke, sve, nema povjerenja. I ako si ti gradija kuću od krova, taj odnos teško da će preživjeti ili će živjeti u takvom odnosu, ali će biti toksičan. I to je ono iz čega se crpi snaga, tako se stiče poštovanje. Kad ti u nekog vjeruješ, neko vjeruje u tebe, tu se stvori jaki fundament, stvori se povjerenje, poštovanje i onda možemo dalje graditi odnos na jednim zdravim temeljima. I mene to kod Janičića brine što on nema taj tim u koji on vjeruje i koji vjeruje u njega. Tako da to mi je bitna stavka. Isto tako Janičić nema toliko puno aktivnosti. Nema toliko puno aktivnosti kao borac. On se od 2021. do sada svake godine borija pod jedan put. Borija se znači 4 puta. Jedan put 21. jedan put 22. jedan put 23. i jedan put 24. Njegov zadnji meč je bio u 3. mjesecu ove godine. Tako, to nije tako davno. To je prije koliko? 9 mjeseci, jel? Ako sam dobro izračuna. Nije tako davno, ali samo jedan meč godišnje. I to me recimo brine kod Janičića što on nema konstantu. Ja osobno za mene ovaj meč više nije relevantan, jer nekako, s obzirom da Janičić sad i dolazi iz ozljede križnih ligamenata, znači teška ozljeda, s druge strane, Bojković ima kontinuitet, on je u momentumu puno boljem sada nego Janičić. Tako da, ne mislim da možda publika prelako otpisuje Janičića, jer Janičić je jako dobar borac, u to nema priče, on je to pokazao, ima čovjek pobjede i u Oktagonu i u drugim ozbiljnim organizacijama, u SBC-u se borija, pobjeđiva, tako da Janičić je definitivno dobar borac i bija bi to stilski sigurno zanimljiv matchup, ali u ovom trenutku mislim da Bojkovićeva karijera treba ići u nekom drugom smjeru. Bojkoviću treba sad taj jedan iskorak iz regionalnog MMA. Mada je on to sad sa ovom pobjedom na neki način i napravio. Vidjeli smo da su njegov nokaut protiv ovog dečka Siraja, kako se preziva, da su taj nokaut prenosili i neki drugi, ne regionalni, nego svjetski MMA portali. Tako da Bojković je sad polako napravio jedan iskorak iz regionalnih okvira i njemu sad treba druga jedna borba, jedno drugo onako evropsko, svjetsko ime koje će mu dati još jednu stepenicu da napravi još jedan veći iskorak iz ovih regionalnih okvira prema tim evropskim i svjetskim okvirima. I mislim da je to i nekako cilj Icka i tima da polako otvaraju sebi vrata za tu svjetsku scenu i za eventualno taj UFC. Da li treba Bojkovića gurniti na UFC? Ja mislim da ne. Ja bi još pričekao možda 1-2 borbe, još 1-2-3 borbe, onako 2 borbe, ajde samo da budu neki malo ozbiljniji protivnici, da bude još malo, da se taj testiranje digne na još jedan veći nivo i onda bi on bio spreman. A za Janičića nekako kontam da i njemu nakon ovakve ozljede isto tako ne treba odmah ovakav jedan protivnik kao što je Bojković, jer Bojković je opasan, ljudi. Možete vi govoriti šta god hoćete, možete vi njega omalovažavati i obezvrijeđivati njegove pobjede i njegove protivnike, ali on svaki put da argumente u tom oktagonu da on stvarno je opasan protivnik. Vidimo da on svakog praktički završi i da jednostavno dečko ima sve ono što treba. I ono što sam govorio, njemu godi taj javni nastup, godi mu ta pažnja publike. On se tu ne osjeća niti ugroženo, niti to njemu stvara toliki veliki stresni pritisak. Ako i je, a sigurno je u nekoj mjeri, on se zna nositi s tim jer mu to paše. On to nekako otvorenih ruku dočekuje i to njega isto tako stvara jednim posebnim prospektom, zato što on uživa u cijelom tom procesu, za razliku od nekih boraca koji toliko ne uživaju u tome. Tako da ja osobno, evo, znam da se nećete složiti, mnogi od vas sa mnom, ja osobno nekako za mene ovaj meč trenutno irelevantan i mislim za dobrobit oba borca i za njihove karijere, mislim da bi bilo bolje da oni idu svaku u svom smjeru, pa eventualno ako nekad dođe do toga da se negdje sretnu, nek se sretnu, ali ja rađe ne bih gledao. Mada mogu s jedne strane razumjeti publiku zašto želi vidjeti taj meč i zašto je ljudima taj meč relevantan. Ja to skroz razumijem i nemojte misliti da to obezvrijeđujem, ali za mene, moje mišljenje skromno je da u ovom trenutku to ne treba ni jedno ni drugo. Eto ga.
I još jedno pitanje od ovog dečka, kako komentiraš suđenje u FNC-u? I da li je ok da se sudija svađa sa gledaocima? Pa mislim, to sam već onako kratko i prokomentirao taj dio. Gledajte, nije problem što će sudac napravi grešku i vidimo da se i na većem nivou, i u UFC-u i svim drugim organizacijama događaju greške sudaca. Nije to ništa sporno. Biti sudac nije laka stvar. To je jako zahtjevna uloga gdje ti jedan trenutak te nepažnje, jedan trenutak krive odluke ili zakašnjele odluke par sekundi jednostavno te stavlja na onako javno raspelo gdje te ljudi kritiziraju, komentiraju i tako gdje se priča o sucima. Suci moraju biti sami isto svjesni da će se nekad te greške desiti, ali sama ta reakcija njihova na te greške, kako oni na to gledaju. I to je, mislim, najveći problem ovdje. Nije problem što je sudac napravio grešku, nego je problem ta reakcija poslije Zorića kao jednog predstavnika ovdje regionalnih MMA sudaca, gdje on negira te greške i gdje se još ulazi u konflikt sa MMA fanovima, sa zajednicom MMA i gdje se on svađa, gdje njih omalovažava, da im kaže da nemaju pojma i takve stvari. To nikako nije potrebno, bespotrebno je skroz. Tu Zorić mora, on koji što smo govorili, on je mentalni aspekt, on mora kontrolirati taj svoj ego tu i on mora shvatiti da ljudi imaju pravo iznijeti svoje mišljenje, jer ovo je sport, ovo je izloženo javnosti, to je tu da se komentira i neko će komentirati pozitivno, neko negativno. I svako od nas ko se ovako izlaže javno, snima videa, čak i ja sa ovim malim, skromnim, ne toliko značajnim kanalom, i ja sam svjestan da nekad će biti pozitivni i nekad negativni. Nekad te nešto trigger ti je, okidač ti je neki komentar, ali mi moramo shvatiti da jednostavno ljudi iznose svoja mišljenja, imaju pravo na to i sam to tražiš u komentarima. Ali evo tu, Zorić možda to ne traži, ali će to dobiti svakako, ljudi će govoriti svoje mišljenje. I mislim da je to najveći problem. Ako bi suci priznali svoju grešku, rekli pogriješili smo, drugi put ćemo napraviti bolje, radit ćemo na tome, i mislim da onda ljudi uopće ne bi puno pričali o tome. Mislim, samo suđenje u FNC-u nije sad, da kažem, toliko kriminalno, ima grešaka, ima prostora za poboljšanje, definitivno radile su se greške, na svakom eventu se desi poneka greška, desi se to, kažem, i u UFC-u i u drugim organizacijama, ali mislim da tu oni moraju biti dosta više samokritični i dosta više otvoreni da čuju mišljenje javnosti. Sad, nećeš sve prihvatiti, naravno, ima svakakvih mišljenja i komentara, ali nešto od toga ćeš bar čut, pa ćeš malo introspektivno razmisliti o tome i vidjeti kako stvari poboljšati. I mislim da je to najveća zadaća i Zorića i sudaca, da pokušaju svaki put popraviti svoje greške i napraviti da to bude bolje. A greške će se događati, ja mislim da svako može razumjeti grešku, ali ako je tvoja reakcija ponizna, normalna, i ako si ti onako, jer ta poniznost koju ja uvijek pričam, to je jednostavno vizija realnosti, gdje ti realno vidiš sliku, vidiš svoje greške, vidiš svoje slabosti, svoje snage, svjestan si svega i čućeš stvari i ti ćeš to popraviti i radit ćeš bolje svoj posao. I mislim da je to glavna stvar koju Zorić i njegova ekipa trebaju prihvatiti, te kritike, i pokušati napraviti bolje sljedeći put. I to je to. A suđenje u UFC-u kao takvo, neću reći da je uopće sad toliko kriminalno, nego više je taj kriminalan, to ponašanje, to što se ne prihvaćaju greške. Eto, to je moje mišljenje. Hvala puno. Idemo dalje. Sljedeće pitanje je od Zorana Hinića. Hvala ti puno, Zorane, na tvome pitanju. Kakvo je tvoje mišljenje o Badžunu kao sucu u UFC-u? Da li bi to bio dobar marketinški potez? Ovo je isto pitanje koje se ponavljalo nekoliko puta. Znam da je ovo isto jako popularna tema i da se dosta pričalo o tome zadnjih dana. Neko me isto pita generalno mišljenje o Badžunu i tako to. Pa gledajte, mislim, meni je bez veze da ja pričam o ljudima koje ja osobno ne poznajem. Neko me pita da li poznajem Badžuna, ne poznajem ga, nikad ga nisam upoznao. Međutim, živjeli smo u istom gradu, u Splitu. Ja jesam, neko me pita jesam iz Splita, jesam, ja sam inače iz Splita, odrastao sam u Splitu, ali trenutno ne živim u Splitu. Živim u Rijeci trenutno, ali sam Spličanin. Badžuna znao sam ga nekad vidjeti u gradu, ono davno prije, i mislim, reću prije svega da je Badžu meni bio stvarno pojava u to vrijeme. Split je kao grad, znate vi svi koji ste iz Splita ili niste, Split je onako specifičan grad, specifična sredina. Mislim, svaka sredina je specifična na svoj način, ali Split je ono baš, ima tu jednu specifičnost u smislu da
sad je lijepi dan, evo danas je sunce, svi će izaći na rivu dole, idu na kave, svi obuču najljepše šta imaju, to je kao jedna velika modna pista ta riva tim danima. I sad vidiš jednog lika, visokoga, dosta onako impozantnog lika, obučen skroz nešto šareno, onako malo hipi, malo reggae, ne znam ni ja kako bi to nekako karakterizira taj njegov stil oblačenja tada dugi dreadlocksi. Ja je dosta mlađi Badžun i ja sam bio mlađi, mi smo tu negdje generacija. I ja kad sam ga vidio, koji lik, impresivan lik, znaš, stvarno ima neku karizmu, šta god vi mislili o njemu, kažem opet. I ja sam samo čuo kako je on bio isto u tom borilačkom svijetu, znao sam da je trenira tamo Muay Thai ljude, da je trenira capoeiru i sve i ja sam uglavnom čuo dobre stvari. Znao sam neke ljude koji su išli kod njega na treninge Muay Thaia i tako ljudi su uglavnom pričali dobre stvari o Badžunu kao treneru. Tako da to je ono što sam ja čuo o njemu tada i nisam ga više ni čuo ni vidio dugo godina dok nisu počela ta njegova videa izlaziti, dok on nije kroz ta videa postao popularan. I ja bi znao tu i tamo pogledat neki njegov video, sve 5 i sve i onda se stvorila cijela ta fama oko te Amazone, te priče i svega. Nisam se puno uključivao u to, niti ja nisam čovjek koji nekog osuđuje, niti procjenjuje šta je neko napravio, da li je on nešto laga, nije laga, to će ljudi sami zaključiti. Mislim da je kod njega najveći problem isto bila ta njegova reakcija na to sve. Ko šta ovo pričam za Zorića, kako je Zorić reagira na to kritiziranje njegovog suđenja i njegovog tima, isto tako mislim da je kod Badžuna isto ta njegova reakcija na to sve jednostavno bila opet okidač da ljudi još dublje uđu u to i to je onda otišlo stvarno predaleko, po mom mišljenju. Jer šta ja znam, ja nekako smatram ako mi se neko ne sviđa, ako mislim da neko nije autentičan, da neko laže ili šta ti ja znam šta, onda jednostavno ja više neću gledati tog čovjeka, neću ga pratiti, ne zanima me, zanimaju me neki drugi ljudi koji su meni inspiracija, motivacija, ja na to tako gledam. Tako da bi mi to bila neka normalna reakcija, ali ljudi su se nekako i zakačili na njega i sve i razapeli ga. Tako, to je neka generalna slika što se tiče Badžuna. Ja o njemu stvarno želim čovjeku svako dobro, ne želim mu ništa loše, stvarno da, evo, tako da moje samo pozitivno prema svima, tako i prema njemu. Svaki čovjek ima neke svoje slabosti i svoje snage, tako da, znaš, šta da ja sad pričam o čovjeku, znaš. A to što se tiče suđenja, pa gledajte ljudi, ja to opet nekako pokušam realno gledati. Zašto bi Forgi dovodio sada, ima tu suce, sad će on dovoditi suca, nije to borac, to je sudac iz Kolumbije mu plaćat kartu da on dođe čovjeku koji nije koliko već sudija MMA. 10-15 godina, koliko, ne znam ja točno. Ali uglavnom jako dugo. Kod suca, isto kao i kod borca, taj kontinuitet je jako važan. Šta god da radiš, ti moraš imati kontinuitet, moraš biti u materiji, moraš biti stalno u tome da bi bio relevantan i da bi jednostavno mogao isporučiti na najvećoj visini zadatka. Jer to je sve kilometraža koja ti prolaziš u određenom poslu, u ovom slučaju u suđenju. Tako da ti skupljaš iskustvo. Isto sport je evoluira, sport se dosta promijenio u zadnjih 10 godina, stvari su se promijenile. Sad ja znam, to bi ljudima bilo zanimljivo kada dođe Badžun tu sudi, pa bi se oko toga digla neka hajka. Mislim, što se tiče tog marketinškog poteza, vjerovatno bi to bio odličan marketinški potez s te strane, ali nije ideja da sudac bude zvijezda niti popularan. Posao suca je da bude šta moguće više nevidljiv. Borci ovdje trebaju biti zvijezde i na njima treba biti naglasak. Tako da meni iz te perspektive nema smisla dovoditi sad da neki sudac bude tu pojava zvijezda, da se oko toga stvara neka velika halabuka i da se njemu pridaje neka velika pažnja. Opet kažem, ništa osobno protiv Badžuna, nego generalno ko princip govorim. Znači, sudac šta je više nevidljiv, šta se manje o njemu priča, znači da je bolje odradio svoj posao u bilo kojem sportu. Bilo da pričamo o nogometu, gdje se isto uvijek priča o sucima, bilo da pričamo o borilačkom sportu ili bilo gdje drugo. Znači, ako sudac odradi svoj posao, da mi uopće ne pričamo o njemu, da samo pričamo o borbi i borcima, to je odličan sudac. Tako da nije ideja da se ovdje stavlja fokus na Badžuna ni bilo kojeg drugog suca. Oni trebaju raditi svoj posao tako da jednostavno se o njima ne priča i da oni nisu u centru pažnje. Tako da s te strane ja
nije mi to nikakav potez da se sad... Znam da to nije popularno mišljenje i da se većina vas neće složiti sa mnom, ali ako uzmete stvari iz te perspektive, onda treba biti jasno da su borci glavne zvijezde i da na njima treba biti naglasak i da se tako gradi organizacija. A sad šta bi to bio neki show da se dovede Bađunja, vjerujem da bi, ali mislim da nema potrebe. Zatim niti smatram da će Forgi napraviti takav korak, niti da razmišlja u tom pravcu. Tako da se to najvjerovatnije neće ni dogoditi nikad, tako da nema puno smisla pričati o tome. Eto, to je odgovor i tebi, Zorane, i svima. Eto, nadam se da si zadovoljan, možda i nisi, ali evo, to je neko moje mišljenje. Ja poštujem da vi imate drugačije mišljenje, da vidite to drugačije, ali evo, ovako ja to nekako vidim, uz svo poštovanje prema svima, naravno. I sljedeće pitanje, Aries Skyler. Hvala ti puno, dragi prijatelju, na pohvalama, na podršci, hvala ti puno na pitanju. Kaže, tko su ti omiljeni borci, koje borce gotiviš po stilu borbe i kao pojave? Evo, on me isto pita, jesi čuo za Bađuna i da li si iz Splita? Evo, sad sam odgovorio, a to što se tiče Bađuna. A što se tiče omiljenih boraca, pa ajde da kažem, iz ove ere neki moj profil boraca koje ja volim je tipa Dustin Poirier, Justin Gaethje, Max Holloway, sada Ilija Topuria definitivno, Jack Maddalena, Jack Della Maddalena. Mislim, taj, ajde da kažem, boksački orijentirani borci koji se vole gore pošibati, koji lijepo boksaju i tako. To je neki moj stil borca, a i same pojave, recimo Dustin Poirier je nekako pojava meni, Max Holloway, takvi likovi koji poštuju, koji su onako ispravni, koji nisu šupci, vidiš da su mudonje, da su hrabri i sve, a s druge strane su opet vama obiteljski ljudi, znaš, brinu se o svojoj obitelji, vole svoju obitelj, rade to zbog njih, ispravni ljudi, pokušavaju biti šta bolji ljudi, pomažu zajednici, ko šta je Poirier. Tako, to su neki profili boraca koje ja volim. Ja mislim da je to, za većina fanova će reći da voli takav tip boraca. Mada cijenim, naravno, i sve ove druge borce, volim ja vidjeti dobar grappling, dobro hrvanje, da me krivo ne razumite, ali ovo su nekako borci koje ja stvarno cijenim i uživam gledat kako se bore ti borci. Eto ga. Idemo dalje. Sljedeće pitanje je Nikola Cimeša. Hvala puno, Nikola, na pitanju. Veliki pozdrav za tebe. Kako vidiš eventualni meč između Ilića i Barbira? I otkud toliki hajp oko Barbira s obzirom da nije imao ozbiljnog protivnika? Ok, to je sad opet, znaš, sad imamo dva borca koji su totalno u skroz drugačijem momentumu. Sad, ako uzmemo zadnju borbu od Barbira, gdje Barbir jednostavno dobija stvarno veliko poštovanje i veliko priznanje cijele MMA publike, cijele MMA zajednice tu u regiji, gdje on stvarno dominantno pobjedija Tomu Spahovića, a onda vamo s druge strane imaš Ilića koji je u potpunosti, možemo reći, podbacija protiv Fabijana i gdje je onako iznenadija svojim pristupom i taktičkim i tehničkim kako je pristupio toj borbi. I sama činjenica da je u prvoj rundi već bija, što se tiče kardija, gotov, da je izdušija, da se jednostavno ispuha. Skroz su imali drugačije oprečno su se pokazali u svojim prošlim borbama. A znate kako ono kažu, dobar si onoliko koliko ti je dobra zadnja borba. Sad ja ne bi to uzeo kao zlatno pravilo, ali u MMA zajednici i generalno u sportu se dosta gledaju stvari na taj način. Mada ja isto tako kažem, treba vidjeti s kim si se borio, a ne samo kako si se borio, nego i ko je bio tvoj protivnik. Ja mislim da ćemo se svi složiti da je definitivno Ilić ima puno veći test i teži test u obliku Fabijana nego što je Barbir imao u obliku Tome Spahovića. Sad, što se tiče samog Barbira, evo, baš sam slušao njegov intervju, njegov podcast, Superhuman, dečko radi super intervjue, evo, stvarno pohvale za te njegove intervjue i podcast, stvarno to lijepo radi. I tu smo mogli upoznati onako jednu sliku Barbira gdje vidiš da je to jedan stvari normalan dečko, dobar dečko, sportaš, borac i jako mi se svidio taj njegov intervju i njegovo razmišljanje i sve. Pa gledajte ljudi, neko je tako jedan put isto rekao, pa kako ne prepoznaješ Barbirov potencijal za UFC i tako.
Ja nisam rekao nikad da Barbir nema potencijal za UFC, ja sam samo rekao da Barbir nije sad u ovom trenutku za UFC. I on je sam toga svjestan, on je sam u tom intervju rekao da negdje za 3 godine se vidi tamo. I tu vidiš to ono što sam ja pričao u početku, ti ciljevi, da borac treba imati jasne, dugoročne i kratkoročne ciljeve, znači u kojem smjeru ide njegova karijera. Ono što mene generalno brine kod Barbira, i to sam u nekoliko navrata rekao, i ovo je skroz dobronamjerno, znači nemam ništa protiv Barbira, ali me brine kod njega što on nema taj postojan svoj tim. Ajde, dobro, sad je sa Grindhouseom i tamo radi i valjda će ostati tamo. E sad, da li to može ispuniti sve njegove zahtjeve i da li ga to može pripremiti za neke veće izazove, to ćemo vidjeti. Grindhouse je onako dosta greplerski orijentirana dvorana, koliko sam ja čuo, mada ne poznajem puno dečke, tako da ne mogu sad puno komentirati. Ja vjerujem da oni rade dobar posao i da dečki znaju svoje znanje u toj oblasti. Meni se svidjela ta ideja kad je Barbir trenirao kod Nemanje Miloševića u CDS-u, to mi je bila jako dobra ideja, ne znam iz kojeg razloga, on ima sve riječi pohvale za Nemanju Miloševića, ali iz nekog razloga se prebacija tu u Zagreb, vjerovatno iz praktičnih razloga, jer mu je zgodnije živjeti u Zagrebu gdje on i živi zadnje godine svog života, ali me to brine što ono nema stalan tim. Opet se vraća na to da moraš imati stabilan tim, ljude u koje vjeruješ i koji vjeruju u tebe, i ljude koji ti mogu pružiti kvalitetan trening i koji imaju znanje da te vode korak po korak i da grade tvoju karijeru. Znači, jako je bitno da ti ljudi imaju opširno i duboko znanje što se tiče MMA i da imaju određeni autoritet. Jako je važno za mladog borca, a Barbir to još uvijek je relativno mlad borac, nije skroz mlad kao Fran Luka Đurić ili tako nešto, ali relativno mlad borac. Jako je važno da imaš isto tako nekoga u tvom kutu ko ti je autoritet, koga ćeš ti stvarno slušati. Ovdje u ovom odnosu Grindhouse-a, ovih trenera i Barbira, mi se čini više da je to nekako prijateljski odnos. Možda to Barbiru u ovom trenutku više odgovara i možda njemu paše da ima prijateljski odnos s trenerima. Ja to ne znam, ne mogu komentirati, ali na osnovu svega ovoga i na njegovog djelovanja mi se čini tako da njemu više paše to. Ali ja mislim da, bez obzira pasalo, ne pasalo, dobro je da imaš jednog autoritativnog trenera koga ti slušaš i koga poštuješ iznimno, ko šta uvijek spominjemo Zelga Galešića i Nemanju Miloševića. To su nekako dva trenera koja su najistaknutija tu u regiji, za koje možemo reći da imaju i najveće znanje i najbolje rezultate trenutno u regiji i da su sigurno elokventni. Barbir je izrazio želju da bi čak volio trenirati i sa Fabijanom i da bi volio trenirati kod Zelga i mislim, zašto ne to? Zašto ne to? Zašto ne napraviti taj iskorak? Pa možeš ti trenirati u Grindhouse-u, raditi tu na grapplingu, hrvanju, jiu-jitsu i takvim stvarima, a da vamo kod Zelga radiš da budeš tamo stalno i da budeš pod njegovim patronatom. Ne znam da li bi Barbir na to pristao, ali meni se to čini odlična ideja. E sad što se tiče Ilića i Barbira, kažem, skroz su drugačiji momentum i u ovom trenutku ja moram dati prednost Barbiru. Znam da se nekima sad od vas to neće svidjeti, ali s obzirom na momentum i sa obzirom da je Barbir pokazao da je kompletni borac. To je bilo protiv, ja opet kažem, ono kad ljudi kažu UFC, po meni, opet sada Tomo Spahović, ne misli da ja njega vrijeđam, daleko poštujem Tomu, ali mislim da u ovom trenutku Tomo i pobjeda protiv Tome Spahovića nije nikakvo mjerilo, niti bi trebala to biti odskočna daska za UFC. Tebi treba puno ozbiljniji test. I to ne jedan, nego 2, 3, 4, ali evo i sam Barbir je svjestan toga da bi mi dobili odgovore jesi li ti spreman za UFC. Znači ti ovako nešto isto trebaš napraviti protiv puno ozbiljnijeg borca. Možda ne ovako baš dominantno, možda te trebamo vidjeti u krljanja 3 runde protiv nekog ozbiljnijeg borca gdje ćeš ti pokazati razne aspekte MMA i gdje ćeš ti pokazati da si pokriven u svim segmentima kao što si ovdje pokazao. Drago mi je da je Barbir isto tako uvidio ono što sam ja rekao u osvrtu, to u ground and poundu, kako je onako silovito krenija, baca udarce, nije bio pribran, nije birao udarce, znaš, ti tu ne smiješ tako trošiti energiju, ne možeš tako krenuti bezglavo, znači moraš tu stati, polako birati udarce, tražiti udarce, otvarati ga polako, tijelo, glava. Ali Barbir je to samo uvidio i to govori da je dečko ipak samokritičan i to je dobra stvar za borca, da ima tu dozu. Ko Barbira, kažem, 2 stvari su mu uvijek bile krucijalne, to tim i taj kontinuitet u borbama. Znači, to je ono što mu uvijek falilo. Ja se nadam da ćemo sad to imati kod njega. On kaže da hoćemo, ako Bog da bude zdrav, da nema ozljeda.
U ovom trenutku Ilić, vidjet ćemo kako će se Ilić dignuti iz ovoga svega nakon ovog poraza. Ja ne kažem da je Ilke mentalno slab, ali ovaj poraz je sigurno mu je teško pa. Teško je pa, jer bija je veliki ulog, veliki hajp, puno priče. Jedan i drugi su stavili jedan veliki pritisak na sebe, Ilić i Fabijan. Fabijan je u tom slučaju izašao kao pobjednik, Ilić je izvuka deblji kraj iz toga svega. Tako da vidjet ćemo kako će Ilić izaći iz toga. Da li u ovom trenutku ta borba ima smisla? A uvijek ima smisla, jer to će uvijek biti veliki interes publike. Tako da bilo bi zanimljivo u svakom slučaju vidjeti tu borbu. Ja i dalje smatram da je Ilić u stand-upu dobar borac. Mislim da je totalno krivo pristupio protiv Fabijana, što je išao na to hrvanje, što se tu iscijedija. Mislim da ga je i pritisak dosta poja i sve to skupa i ta cijelo nabijanje te kompresije, tog pritiska, tog hajpa, da ga je to isto dosta utjecalo na njega. Naš Barbir u ovom slučaju sigurno borac koji se i dalje razvija, raste. Za Ilketa nekako, ne znam koliko se on stvarno razvija i napreduje u ovom cijelom procesu, tako da nekako su u ovom trenutku mi se čine karte posložene više na strani Barbira. Eto ga. To je ono što ću za sad reći o tom meču. Idemo dalje. Miloš Galić.